Bini la so video lo nali tomha nang than ponji la bangke kichume kimu la pen kichuno kimu la pen kimu kichuno kimu jong si chuik det pelde ko son na kiso si ka chelong jima la pen ko son se ki claim neng jima la so puthak sinali tomhan pathek pen la so video long nang than pachini pon ikpo la pen nali tum stame la so video bange kicheng pen kichut an kilang nang ji la bangke kenang sot lo la pen la so YouTube channel long jong si nang litum nang kahumri milang politik chingon pen subscribe ingon latest update nang litum kilong verzi apan adung hes tame belajan thekloi hotak tame nang litum berpon igdenon tangke non pathek pen la sop puthak chithan pon onang lapen lang tangte non pathek pen national health mission assam hin pen kipi pon notice puthak dak chithan pon ona labang so notice labang ke kimu kecho pen kimu aphthak sila so notice pang pipon la pen kidam tang hostame nali tu hostame thek ponlong ekpo and non het non right penali apramena chethan je kimu kecho pen lan anamunit afran kidam la pen kisu ka chilong person theklong ulo mate do ulo la pen kidam tang hot parni sihat lang bangpho ka chiwa ijuita la so kimu kecho pen helo la so aphthak sila national health mission hin pen dak isi notice pang paklang pon lo kimu bangke nilip kipuda mateng la bang kichinda mateng bele kichumedo ke la pen kichuno kimudo kimu bangke koloso kimu si kichuno ingzima la bangke nili setame kimu ke dopik nili pen kachini tum tang o nili la anta chini ne athema nili tum area bangke la ana kimu bangke long ponte amase la son lo dan non la son notice long kitok pon teng nili son soni alam nali tum panan than pachini pon ikpo la pen la son notice long kitok pon teng pelte do not consume wild mushroom, they are poisonous and are fatal mate habita kimu nani tum rimdari chudedri like isi poisonous lo mate medicine hormone lo pasila son setok pon lo medicine mane la lo poisonous medicine dang lo je chulote just taki susta longpo la pen kimu arjan stame isi hini bang dan nani tum screen long thek ponongi la som thek pon longji la pen especially la long le long pen kibang kimu jo mu long son mu long puta pupu ponan nani tum nani son i pula bani lita chinni delo stame mu long son po check chega juta bang o la pen do la son na per thipen bang thipiti lai kimu la pen son no poisonous kimu jong se chodet plote jong se kimu kai ne chodet plote ko son no kiso ki phoji la bang ke suru brasta me do po la pen meeting mate aning sta me thok po la pen loss motion mate ibang anta kring thai po la pen weakness komjuri hak po la pen fever apugi suta do po apuang pong kisuta do po jong se kichuno kimu jong si chuik dat pen plote na litum la sona kisu labang ke na litum poik jo la son si la so dim kitok pon la pen puthoda kitok pon do thlang remember mate ning kachibi ning chialam puselang litum tok pon no many wild mushroom contain various tonics the cases the fatal of poisoning in human beings la si penang ana kimu atumbang ke kimu pastame kimu datale penang ana kimu atumbang chuno mate poison kido kimu ang selo lalo the pen putatak tok pontulang do not risk your life by eating mushroom that grow in the wilderness mushroom product government efforts cultivation should only be consumed mate dak pulo habida kimu chopen nali tumina lage risk nali tum che anang ne mate mo non kichu de mission pasta mo chudet pena fi pinya problem do kong na pasi dak tok pona la pen kichu nangji la bangke government pen asan kimu kapangreng poja do kimu farm hadak pen le nali tum nam pen chonon pasi dak tok pono ke tok ke la pen accidental consumption of wild mushroom may causes symptoms like stomach pain, vomiting, loose motion, head shape, fever, extra. Jong si la habida kimu kichuno kimu jong si chuik det pulte la son lo aning stame thower at pola pen apu ang pong stame sopo apuda sopo akingari suru brapo jola son lo pen puthot do tulang there are no home basis method to different poisonous from non poisonous varieties of wild mushroom
and do not believe in hearsay. Kasi poisonous mane lalo sono Karbi pen pudami poisonous labang ke jangsi laso kimu by chance cuik det pustame ka laso poisonous mane kaulai labang ke sungkurung titi pijalo. Aben tonic so while Muslim affect the liver and kidney in the people that may lead to death within a short time after conception. Mate so kimu chodet pen mate mainly ka tegi labang ki effect ki doji liver pen kidney along si effect do po la pen penang an por pen anisi ba nini pen stame la ki cholong vek abang po mate abang pi abang ke ti wajib po mate tilot po ta dak tok po no pen if you suspect you or your family members may have consumed poisonous mushroom, do not wait for symptoms to appear. Seek the medical attention immediately. Inform the nearest health facility so to prevent such situation. Jong se by chance mo nang litum bak anut ka prek le cholong dat pustambe nang litum pada depin pen mate nang litum Prabjin pen tibok head hospital along ke ponji fanle nang litum por igon la pen si Kecho Chere Nangji fanle nang litum por igon puta ladak banga tok pon jara son la pen match about the poisonous mushroom la pen min point bang lalo poisonous mushroom bang kosono all poisonous mushroom have bright firstly color la pen poisonous jong mushroom bang ke kichuno kimu labang ke klarbori mate a colors tame me opo nasunno la pen it is easy to distinguish edible mushroom from poisonous one la pen while mushroom becomes safe by cooking freezing or drying nasunno la pen jongsi tunji pulote labang ke nalitum akimu long lok pen labang itun te dan nang po dage tok pon tam pen dan nang tan pon while mushroom becomes safe by cooking freezing or drying jong si so kimu ani sini ni bag binang po la pen lalo te tun me po la pen pakring nang po bi pen pakring nang po lalo la pen tonic mushroom smell and tested horrible mate so kimu labang ke ang nimta kaprek po la pen atesta mane kaprek titilo la poisoning akimu na bangke la pen la son taxi if any symptoms like stomach share and vomiting loose motion headache fever consulting mushroom immediately contact nearest health facility ngisleda ke tok pon ki jong si kimu chodet pen jong saning ki thok la pen aphu karting aphu ke so polo tan tum te bok head hospital along stamina litum contact ik nang puta ladak tok pon la silasan kimu bangke bihek pen hako pen same ke coba mang bom la si chini nangji je kich kulo bang si kichume kimu mala pen kichono kimu mala bang na litu kachini nangji la bang kinang sodla la pen nalitum da dalila nilita la son la pen nilitan anta pang thek o thek thelang je kulo su kimu ne kichume kichono penaan atumang long lelong pen kewang akimu ta chu la se kimu bangke ijat vetali kaprek akimu dupik la se nalitum stame Kecho Chere channel la pen nilis tame chere chat po la pen jong si nalitum non ba nilitumon by chance cholong dat pate bok hat hospital se prap jin pen nalitum dam nang po la pen so anori sa puthar nalitum ko an ma seron serego karbi ang rasta me pela ik nang la pen pachini ik nang la pen nilita lan ye ki thek u bangalis tame eson sonia lam an ba nalitum pan nang than pachini pon ikla la sin pinya video lam bal anling ton pon ik nang tangai du me thak me kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do an fans tame nilhin pen kardom